Adieu. Richard. Marilou. Lino. Marc, la benvingut a la mai vieille confiteria de los Pirineus e que vos vau revelar avui dia tots els secrets entaha una bona confitura. Senteix bom? Que van anar ao debut de l'història. Est-ce que sabets ce que cau entaha confitura? Ben, frutas. Heropla, sucre também. Heropla. Que vaig preparar também uma confitura que peram 3 agrumes, d'aviranges, citrus e pamplemousse. Que vaig preparar tot açò, que van code tot açò e que van condicionar en l'obeire la confitura fin final. Voilà, depuis. Merci. Merci. Ara veig, abans de començar, què cau ha? Ben, là-bas, la space. Heropla, que mos van la guaras mas. Merci. Anem ara que van preparar os iranges, que van ocupar os 2 trosses aqui, que são pas bons en la confitura. Après, que van ocupar en 2, que van guardar si hi ha pas pepitas, aqui que n'hi ha pas, que van ficar aqui. Après haver ocupat os iranges, que van utilitzar aquesta màquina aqui, que va fer os zestos. Que hi van a tau. Et avec, tu as une plaque de temps, tu as la fruite, Que depèn de ce que com comandes. Donc, que van ha avui agrumes, duma arragos, higos, cada dia és diferent e podem ha 6 o 7 confitures diferentes per dia. Ara veig, après haver ocupat os iranges, que van ha? au sucre. Que van preparar el sucre, exactament. Et il y a la médiche quantité de sucre, tu as toutes les fruites. E nu, cada fruit a seu sucre natural. Donc, fica a codicius, que van anar de cost no pairo, que van cauar pendent un certain temps, i lo secret, ho pas dir. 22 minutos, mais acá ho pas dir. E après, la confitura que va refredir, los zestos que van estar confits tota la noite, e demà tornaran a cauar, e que ficaram la confitura de nos pots. Quels sont les fruits et sucres dans la base de confiture? Que podem ficar també diferents ingredients, per exemple, armagnac, whisky, rom, que podem ficar també espècies, xocolat, blanc, negre. Que est confiture au chocolat? Oh, que hem un ullo que s'appelle framboise au chocolat blanc. Que la podrem gustar total. Okay. Ara veig, après tota la nuit que hem tornat a cauar la confitura, e ara que presta, està ficada i en els pots. Ara veig la confitura que arriba aquí, són els primers pots, que va mesurar el pes que hi ha a l'interior. E si el pes és bon, que podem passar sus la màquina següent. Et quan deu pesar? Que deu pesar 360 gramos. Okay. Que é isso que afixamos sus la etiqueta. Et quais sont les venudes? Cediros, abricots, arragos, iranges também. Et que après la date des péremptions? Que hem 2 ans e miei, mas que pas perançu, que a data que dizem ao cliente, bom, en aquesta data el producte é encara bom. Après, que va perdre propietats reglamentàriament que hem 5 anys per la confitura extra, i nosaltres que indicam 2 ans e miei, que deixo el temps de les venes de les menjar. Donc après aquí, que posem les etiquetes, el pot que presenta sandwich, e hop. E après, que ho ets l'etiqueta,
Tres agrumes. Quedem cerca cartu. Que caute. Quante ben 15 de graisse. Que n'hi a trop à dar. Que avem harter de tribaia. Que volem tastar las confitures. Que avem hami. Qui prove que dentro las confitures qu'il y a confiture. Verdadeira confiture. Nous ne savem pas ce qu'avem hate. E podem anar a tastar. Io segunda, che manera, io etichetta. Especial in tal occasione. Merci, Octavie. Merci, Serre. Allez, que un plat triballat. E que en veritat degustar aquelles bones confitures, no? E qual é la vostra mai estimada? Oulala. En taiu, dieu la puma de blu caramel. La podets gustar, que hi ha aquí. C'est super bon. Que hedrin fruit exotique. Mais quel est exotique? Quel est fruit exotique? On n'a pas l'habitude de dire. Que n'avons pas en France, d'accord. Et du drink gourmandos, non? Merci, Serre, ta visite. Merci a vous autres. Que sempre amusada. Et merci, Serre, ta spots de confiture. De plaisir. Merci. Merci. Au revoir, del chat. Adieu. Yep. Qu'est-ce qu'il y a?